الحمد لله رب العالمين. جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء والمساكين وللمصارف التي بها صلاح الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين الموحدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasising kami hatiranan, alhamdulillah, yarinay sabkita niyo hawakto na to ini, waktu ipagpupuso sin ilmu, waktu ipagpabuntol sin kakahinang, waktu amuyin hasupaya di maaw ning pagsusun sin tiap-tiap manusia paginhawabaran niya. Jari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kuma kita niyo pengajian dain ha amuin panawag-tawag kato taniyo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin himinang taming dain ha karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang kabunsihan niya amuin himinang kita niyo tampan sing ginhawabaran na to sarta mga buot pa Allah subhanahu wa ta'ala mikitawang ha parkala amin di na to nakakausan buat malaingkan Allah ta'ala rakuman in sampigan sing kita niyo amin hasupaya di kita niyo malugos sing ginhawabaran na to magad maun pa amoy in kaliruan. Nahawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in pagdesarhan na to sanda ko man tiyo-tiyo lang ta kuma kita pangadyan hatungod sin parkala rukun hikato sin agama Islam amo na yung pag-ianon ad-zakat. Amo na yung pag-ianon zakat hiya ar-ruknu salis min arkanil Islam. Amo na yung rukun hikato sin agama Islam sarta ini rukun lang ta pagzakat in siya ini sumuno lang ta haamoy in sambahayang sa laggo-laggo amo na in durukan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karna in sambahayang bang wala doon ha manusia amuin wala niya napatarlang in pagsambahayang niya na larak in ka-Islam niya di siya tay maon sin Allah ta'ala harap palugal amoy in miyumuhot sing katantan karayawan daing na Tuhan Rabbul Alamin. Na ada pun in pag-ianon zakat makajari kita imyan pinduasin sambahayang at tawalong ta nahinang siya kambal sin pagsambahayang atungod sin sasabot-sabutan biyayta kato tanyo sin Quran mahamulya sampay dunhan kabaakan halon sin Quran mahamulya labi katluan ayat halon sin Quran bang masabot ngayon sambahayang sabuton magtuy-tuy hikarwan niya in pagjakat. Na ini manunjuki pa in pakaradyaan pagjakat sa laggo-laggo. Amoy in tutukasan habang sa muslimin, tutukasan sa laggo-laggo, biya day sabdamikyan sin tutukasan hatungod pa sambahayang, sabab in sambahayang misan habiyayaon, mataod pagkakitaan ta
paklos in kakahinang sabab karna doon hayan aun hipaglamod nila rin ha mga kakahinang panghindo bukon dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabi ito makayang kita paklos karna in ibadat nakagwa dahil ha amuin inipagpatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amon yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam way pagduarwa in amal niya yan paklos hati sim paklos di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabab to ini tungod paparkala jakat sa laggo-laggo laung ta tindukanan sin ka-Islam doon ha parkala pagtunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena nagdara siya ini sin pakaradyaan sa laggo-laggo miyumuhot sin tiap-tiap tisulakan sin Muslim halawman sin gumiini. Bukod sa dya Muslim, magkakunahan ing katan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amoy in laungta nikmat hikapag inumakan sin tiap-tiap piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na ini in sa laggo-laggo ini pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain murul kita hakakahinang piyang daakan kato sintuhan na to Rabbul Alamin. Imtisalu amrihi bil infaq mimma razaq. Amoy in simingod kita ni urulon na to. Impiyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod papag napaka sin rijiki piaratong kato atawa piaratong palauman sing kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Na ini in pagbatok kanya mga katawtay manghuran na inda jinis da isab inji madato halauman sin gumiini sing kakahinang si manusia tungod paparkala sin pagnapaka sin rijiki labi-labi na roon haamin bistahon daing haamin alta niya zakat. In pagyanon zakat pagsutsi sin manusia sin alta yaon piyang hangla kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. At iniya in alta iri halawman na to ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in inihi papakay hadya kato taniyo, dalam sin hipapakay kato taniyo, aun aturan biyabay taasal, bang biya din pagpakay na to kaniya. Hasupaya mahinang kato, in bunga niya, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, uno-uno, hiruhal kato sin Allah ta'ala, na doon hayan long taon aturan niya, amun biyabay ta kato, bang biya din pagpakay kaniya, ang patahinang doon haamuin piyang daakan niya, piyakay taroon haamuin piyatar lang sindaak niya, way pagduarwa inyan katantan, daing ha mga salago-lago, ini tutong basan sin Allah ta'ala hadlaw ka na imadawhat, sintiap-tap tisulakan si manusia. At malaingkan bang in kaaunan niya, in pagpakay ka niya, wat nakakuha, daing halikusan sin aturan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan katantan magbing ing kajuljanaan hatao kya pangandolan sin Allah subhanahu wa ta'ala kya pagamanatan karna way mahasil niya karayawan daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Na ini katantan bang hadya kahatihan sinabuk-pamuk din katutan niyo in alamat sin pagsukur muna amin kimila kita patuhan Rabbul Alamin sinsiya in mapatut pagtag-ipunan way mapatut pagtag-ipunan dugaing tunggal isa-isa niya. Sarta aunday sabihan aturan bang biadin kaagi sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala wala kita niyo iyawam sintuhan na to Rabbul Alamin nagparasya kitab haamin daak niya sarta inyan katantan piya paingat sin Allah ta'ala haraak niya bang biya di ining kaagi
magpakay sinda akan niya halaw man sin gumiini. Naamad to. Naman jari, bang nato napakay, haaturan kabayaan sinallahu ta'ala, amo na yung pag-ianon sa lago pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ba kao mga kataw tayo manghuran? Pag nagpaka, siyabot doon pagjaka. Ayaw ri kita tumukbal sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin siya in nagpapanjari kato. Siya in nagdihil kato sin kabuhi. Damikian siya rin dimhil kato sin kamatay. Siya in nagdihil kato sin katan rijiki. Yari halaw man sin gumiini. Unuri kan mahinang sabab. Amuin mapanganan si manusia. Insubay tuod siya magsukur pa Allah Ta'ala. Parahal, bang takitaon, hawak to kita malama atawa masigpit, o iron kabuhianan, hambuok tao na karuhal kato, misan di makasukop hakakunahan ta, puspusing kuyag ta. Tiap-tiap kita makananam kasigpitan, di ta kalupahan in tao amuin nakatukbal kato tatabangan. Biadin na Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin piya panjari kita mo kung pagpapanjari way kapus paiddahan amuin hibuloy na hadya kita kabayaan ta. Buat malaingkan ing kita piya parulisin Allah ta'ala diya jagahan dahin haadlaw pa adlaw, dahin hawakto pa wakto, amo hindi kita doonhan mabunsa kalauman sin pamarihara niya na sarta dia ak kita inkatan sinda akan niya magbunga harap kato katan di magkakunahanin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, suway na to halgaan impyang da akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kahit na aon batukon na to. In mano siya amoy indimihil kato tatabangan halawon sing gumiini, inpiya na bang niya kato, damikyan dahin dahatuhan na to Rabbul Alamin. Bukon kaniya logya. Bukon kaniya logya. Inyan to katan dahin ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, bang nato napaagad biyan na sinagi, nakahinang kita niyo pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa lago-lago pagsukur, kana in katantan subay aunun nato hakabuhi nato, in pagsukur daran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan na kita tukason, asupaya kitaon bang kita makasabar. Bang kita makasabar na, dahin na pagsabar ta, suway na to, ini tali doon haon hitok baling pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena di mamarahi in pagsabar bangway pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Damit yan da isab, in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na to madawhat bang wayroon pagsabar. Hati niya indua ini, suway sila nag-aagad karwarwa, karena bang siya nag-agad karwa in pagsukur iban sim pagsabar, doon hay ni mahinang sabab, hikapag kukuyag sin mga malaikat in kakahinang nato, sarta doon haon hipagbansag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inumat niya, amin long niya makaajay bin parkala sin mu'min, karena ingkatan sin hinang dumagpak maun kaniya, wayron muklas mahinang bistahon kaniya sin Allah ta'ala ibadat. Mahita, sabab yaon nag-aagad in pagsukur iban sin pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min. Makaajayib in parkala sin mu'min. Ida asabahu darra sabar. Baka na khairan la. Bang aon dumatong kaniya, ini biya mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaliruan, atawa uno-uno na rin habang pagkaradyaan tutukasan sin Allah ta'ala, magsabar siya. Nabang siya magsabar, hikarayaw kaniya. Karena impagsabar sa lago-lago ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Tukason kita sintuhan na Rabbul Alamin. Ida asabahu syarra, syakar, baka na khairan la. Bang aon para tungon sin Allah ta'ala maun kaniya, biya mga
ini sa taod-taod dahin ha mga kakuyakan niya, biya na sin uno-uno na miumuhot niya pa kabuhi niya, madawhat niya, magsukor siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makaajay bistahon na isab kanya sin Allah ta'ala sa lago-lago ibadat mga katawtay manguran. Akama Islam. Na in paghinang marayaw, isisuin na kahinang marayaw, wayron bunga niya. Buat malaingkan karayawan katan, sabab uno law niya intong basin maghinang marayaw, karayawan da isab. Hiduhin kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to mga palanggungan sing kami ha akama Islam. Na, ini, tungod sin parkala, amo na yung pangadyan tayo ni pag-ianong zakat, ini, biyayta nila, doon hanlang niya, at saka, muwasatul agniya li ikhwanihimul fuqara, fi saddi hajatihim, wa daf'il faqa anhum. In pag-ianong lang niya, amin zakat, inyan pagpagaan sin mga tao matao dalta, sin kabutulan sin tay manghud niya miskin. Amuin ando doonhan ka ini pupukan niya in kulang kabus sin tay manghud niya, sarta doon haon amuin siya in makaig sin kasusahan sin tay manghud niya, iban sin kabutulan sin tay manghud niya. Kita kau yan mga katawtay mura. Sabab mo na lang niya, in tungod paparkala zakat, tathiru nafsil muzakki minal bukhli, wasyuha, wal akhlaq ad-damima. Biyata doon haon, in pagyanon zakat, hipagsutsi, hipaglano, sin pangatayan, bigi jantong, sin mga tao magjajakat, maig dayong halawman nila, halawm sin bigi jantong nila in kaikot. Maig dayong halawm sin jantong nila in, amoy in, ini, doon haon, di mag-ino-ino, sintay manghud nila, nakananam sing kasigpitan. Na, doon hamin ini, bang niya mahinang inyad tubihan, masutsi siya, sa ta maig dahin doon naon kanya ingkatan, sipat mangi, simpangadatan piag mangi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabab ito, bang sila tumukbal sin jakat, biya sila sin simungit sin pagkaon sa lanab-lanab pasimud nila. Mahita, sabab nasut sinain, bigi jantong nila, daing hakaikot, ini naig na rin habigi jantong nila, in addat palangay sangi-ngi, piag mangi sin Allahu subhanahu wa ta'ala. At sabab yan, makasud sila hatumpukan, sin amuin manusia biyayta sin Allah Ta'ala asuratut tauba ayat hangga to sibantu parman sin Allah Ta'ala khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Diaak indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamungon ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaa daing ha mga alta sim mga silabal labi-labihan, in amuin, ini ganta hipagsarak kanila, bistaon kanila sadaka, atawa jakat, hipagsutsi kanila, iban hipaglano, sinbigi jantong nila. Amo yan. Nahiso hindi mabaya, lumano imbigi jantong. Sin impaglano simbigi jantong, di kakausan sin doktor operahan. Di kakausan sin tao maingat mag-ubat-ubatan. In makaubat da Allahu subhanahu wa ta'ala. Kung kita kaulian dahil hasakit yan, kaulian kita bang kita tumayma simpiang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tulus ikhlas dahil halom simbigi jantong sing kita, sarta
inyaon miya magad hatiranan piatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katantang bang nato napaawon hakin hawabaran nato imbihayad to imbutang niya laung niya annaha tusabbibu nama al-mal wa hulul al-barakah. Inian katantan laung niya alta yari halaw manta ini alta sin Allahu ta'ala piangandul kato dunhan na pasuligon sin Allahu subhanahu wa ta'ala kato intong bas dito hadarat niya biya kaagi simpag ipat sin ina haanak niya magpasulig uno-uno na dahing ha mga kakitaan sin matatay ini pag-ipat sin maa sa anak pag-ipat sin uno-uno na laung ta hayop na kabinatang naka pag-ipat nila kaanakan nila bang biya diin impag-ayad nila dahing hawakto pawakto inyan biyay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labiin lasa sin Allahu ta'ala haipun niya bariman dahing sin lasa sin ina sin hisiyo-siyo na taga-anak di halaw man sin gumi ini. Amo yan mga katawtay manghuran ha kama Islam. Na inyan katantan hati niya doon haon ini pasuligon hati sin pasuligon patauron bihanya. Biyayta sin Quran mahamul liha surat Saba ayat katluan tagsiyam wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. In Allahu ta'ala uno-uno na amin kaya pag napaka sinsiyo-siyo na dahing hauno-uno na inyan katan dugangan ang parugangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato na sabab in Allahu ta'ala yam panakaw himinang simpiang daakan niya yam panakaw ini ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala mi imaksud niya wayron maigdeng kato bang kita magnapaka ganapan sin Allah ta'ala pag napaka sintuhan na to Rabbul Alamin mahita sabab kita niya in kita kapangandulan hilabay rin kato in rijiki sing kaibanan manusia biyeta yan hadis sahih yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam anfiq unfiqu alayk ya kau anak kapu Adam pag napakakaw bang kau magnapaka na ganapan ko impag napaka ko kayo. Nakita kau yan? Hati niya, dihi ka miskin. Mahita kau mag-ikot. In maksud niya, maigdeng kayo mo, inalta amoy inyaw kayo mo. Inalta kiyari kato, mga katawtay mga urang. Diha gumi ini, lanya po ninisin Allah subhanahu wa ta'ala. Unim maramo rin nga alta. Mahita kau imibog ka niya. Sindi mo ra siya mara. Wayon pa miyatay lang ta nagdara bulawan. Nagdara pila. Nagdara kiyod kuran sin harap palom sin kubol. Way, di niya kagunahan. In kagunahan niya amal marayaw piyag marayaw sin Allah ta'ala. Angkan kita ini dia ak papagjakaton sa babis tahun niya kato amal sa rayaw-rayaw. Amal sa rayaw-rayaw, masyaallah. Amo adtuin subay ipaton na to in ginawawaran na to habiyad to indahan niya. Labi-labi na yari kita niyo halawin sin. Amoin bulan mulia. Wayroon sibu niya bulan. Karena ini katantan. Tiunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan biyayta niya kaniya. In pagpuasa kaniya. In pagjaga niya haipon niya kaniya. In kataan kulang kawusin ipon niya siya. In kataan ini dirihil lang ta. Ini subay na to. Ini ingin hawawaran na to dunhan. Mahilon lang sin magbibisara. Magmahil kita niyo. Mag-anad. Sinhinang amoy in kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya wang yaon maanad na kita roon. Mahinang na to na tawiat. Bang mahinang na to na tawiat. Di na kita niyo mabaya muklas na yung halawman na to. Bang di na muklas halawman na to iabutan kita niyo sin kamatay.
tahan tuway na pagduwa-ruwain kita niyo halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Na in makabuwa dahil mga pakaradyaan, mapatot na to paghalian dahil hakatan paghalian, amo na in mga tao magmaikot sin pag-iyanon jakat. Magmaikot, amo in law niya mahinang sabab sin makadihil mudarat. Bukod sadya mudarat patao magkakunahan kaniya. Mudarat pakatahan. Karena dahil hasabab sin amuin pag-agpang sin mga tao taga-alta sin pagjakat sin alta yawn halawman nila, doon hay ni mataod mabinsana piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Beta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, hadis, ma khalatatiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Wayroon laong niya. Kaya lamuran pagjakat dahil mga alta simbukon siya jati, buat malaingkan inyad to katantan majul jana intagda po kaniya. Na kikita na to mga katawad dahil manguran, diurungog na to, labi-labi na ha, jaman na to bihayaon ini. Uno in juma to ha mga alta. Amoy in magkalawa dahil halawman si mano siya. Dahil hasabab sin nasunog, dahil hasabab sin nalunod, dahil hasabab sin uno-uno na rin ha mga pakaradyaan, mahinang sabab hikalawa sin alta dahil halawman si mano siya. In sabab niya pasal sin piyag maikot. But in alta, uno-uno na yari halawman na to. Dahil habay, palupa, pakatan, uno-uno na pakaradyaan. Inyan katan, piyapakay hadjakato sin Allah ta'ala. Di na to, manjari angguhon kato. Subay inyaon hibay ta, patuhan na bulalamin, magsukur ako kay mo ya Allah, sindiusan mo ako sin mga ini, kabuhianan ini. Para nandi mayaw ing kabuhi ko halaw man sindunya mo. Magsukur to na kay buya Allah. Bihan ni mapatot batukon si mano siya. Kaya na doon hay nilaw niya. Bang in pakaradyaan, iyaon. Amin patiw. Karungan na tiyo in mga kahalan. Aun masalahat jimato. Bihan yan. Ingkatan yan. Labay ring hapag maikot si mano siya. Sabab hindi madya to halawman na to ini. In kasuban si mga tao, amoy in balabi-labihan, amoy wayroon pag-iman patuhan Rabbul Alamin, kabayaan nila sila nasadyain aunan. Sila nasadyain amoy in laong ta mamakaw ri halawman sing gumi ini. Amoy wayroon na sambil pakatauhon nila halawman sing gumi ini. Sin inyaon gumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon mapatot magmanja halaw man sin ini kapatot sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Subay sadya lumahil palahil undun haon in tagdapo sin pagbaya amuin tagdapo kaniya ini wayroon tagdapo rugaing siya na amo na yung Tuhan na to Rabbul Alamin. Na biyita dunhan hadis, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama. Wayroon law niya, hambuk, kauman, atawa manusia, piyag, maikot niya, in pagjakat, dahing haalta yawn halawman niya, buat malaingkan, agpangan na sin Allahu Ta'ala yung pagtu sin ulan dahil taas langit. Narang siya, agpangan na sin Allahu Ta'ala yung pagtu sin ulan dahil taas sin langit, kaya sasaksian na to yan. Magkaso sa imano siya, aya rin na isab, ini suy-suy yan, magtahunan wayroon ulan, mahita ini.
Sabab sin taod sin satula at kakahinang si manusia. Amin mahinang sabab hikamiskin si manusia. Asal-asal da miskin, magsusung pa in kamiskin. Mudarat dakula ini mga katawtay manghuran ha kami Islam. Mudarat dakula in sabab niya ring hakahinang sin mga tao. Amin nagdararungan sin pakaradyaan sin hula. Mapatot silain, tumubong singkatan kakukunahan sin raayat nila. Bukon ang sambil sin suko pa sin raayat nila, ang guhod nila pa kanila, mga katawtay mangurana kami Islam. Na, labi-labi na, mga sila magtao na hadya sin alta. Amin biyeta alam sin Quran, asuratut tauba ayat, katluan tagupat, farman sin Allah Ta'ala. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Bihita sin Allah subhanahu wa ta'ala runhay ni ing kasabunalan, kamatanan, bang biyadi ni hinangon niya mga tao magmaikot. Sin alta niya yaon halawman sin manusia yaon hipag-ikot niya sin bukon kaniya. Ibot lang niya pa mga sila, amuin nagtapok, hinanggusi, inbulawan iban pilak, wala nila piyag niya pakaharan sin Allah subhanahu wa ta'ala na bayta sila ya Muhammad papagkukuyaga na sila sin siksa mapangsan sin Allah ta'ala haadlaw kana. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam. Hawakto amuyin launta iniliputosun na sila. Sin kayo halom sin narka jahannam. Sarta pilinsahon na ini bayho nila. Iban sin kid nila. Iban sin taykod nila. Ang pa sila baitaan. Hada ma kanaztum li ampusikum. Naamo na sayan. In bunga. Sin pagtao niyo. Pagtapok niyo. Sin alta sin Allahu Ta'ala yan halawman niyo. Paduku ma kuntum taknizun. Habihaon adlaw na nanaman yun na. In bunga. Sin pagtapok niyo sin alta. Pagtao niyo. Narunay nilaw niya. Kullu ma la yuaddi zakatu. Fahuwa kanjun. Yuaddabu bihi yawmal qiyamah. Isiyo-siyo hindi magtutukbal sin zakat. Na in pagtawag kaniya yan, launta, inyaon, nagtapok siya. At niya nag-ikot siya, dunhan, na makananam siya sin adab sin Allahu Ta'ala hal adlaw kiamat. Ini manunjuk pa in hadis biyata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis, launta, biyata doon ha ini, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, la yuaddi haqqaha illa idha kana yawmal qiyamah, sufihat lahu safa'ih min nar, fa'uhmiya alayha fi nari jahannam, fayukwa biha janbuhu, wajabinuhu wa dhahruh kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kita kau mga katawtay manghuran. Mabugat din hamabugat. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon hambuk daing ha mga tao
yaon halawman niya imbulawan iwan pilak. Di niya pagkawaan in kapatut sin miskin iwan barhajat doon hawak tuyan. Buat malaingkan injo matukan niya kaaunan niya haadlaw kiamat. Hinangan siya tarian. Bang biya mga sapantun manok magtakbi aon doon iya adlaw tatarian ingan niya. Halawm sin narka, di siya makakuha halawm sin tarian. Biya sin manok, di makakuha halawm sin likusan. Ampa siya ruunhan, ini dangdangon sin kayo. Daing hanarka jahannam. Ampa piling sahun ini tuk-tuk niya. Iwan sin kid niya, iwan sin taikod niya. Mayta, sabab mayta tuk-tuk in unahon. Sabab in tao ikutan bang makikita sin tao barhajat, mangunot in tuk-tuk, bihan. Mangunot tuan in tuk-tuk, di siya makaatod madto, sabab sin ikot niya. Dahil haikot niya, di siya tumahan doon umatod amin tao barhajat yaon. Kimid siya na pagkid niya piling saud na sabing kid niya. Doon sabab intao mig, intao ikutan, lumag sinamin kaig niya rin halugal yaon. Biya, na pagkid niya, yadto na piling saud na. Pag ubos yaon, lumag na siya isabsin, biya din kaig niya, kapagoy niya, manaykod na siya. Pagtaykod niya piling sahod na sabing taykod niya. Biyita doon na ini hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam na laong niya tiap-tiap mahinang nato kaniya pagbalik-balikan tiap-tiap adlaw. Tiap-tiap adlaw balikan. Hati niya inlugay niya sinangka adlaw intimbangan niya 50,000 sana. Kay man nga ibu tahun in lugay sinangka adlaw. Amin hipananam kanya in pagpilin sa kanya, in pagdangdang kanya, in kataan na sin kabing sanaan doon halom sin tarian niya undi siya makagawa. Amod to mga katawtay manguran hakam Islam na hatta yuqda bainal ibad wayroon liat niya ini way katubtuban niya sampai dumatong na in paghukom, hatiap-tiap ipon doonhan, naroonhan doon nakaingatan, hawak tuyaon bang ununain, jumatukan niya, ada kala pasulga ka atawa panarka. Na, in adlaw akhirat na ito, na taubat lang ta, pagsusuntay baon sinallahu ta'ala, in pagsusuntay maundi rahadun niya, nasa babiyad to, mga katawtay manguran hakam Islam, ini gihanapan na isab kato tanyo, alawm sin Quran mahamulya surat Ali Imran, ayat hanggatus kawaluan, yahsabanna alladina, yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum, sayutawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyam. In pamistabaha, laong na si mga manusia, amin nag-ikot dahil ha mga alta sinallahu ta'ala yaon halawman nila. Amin yaon, nakasud palaon sin, ini ukom milik nila. Dahil ha kalabiyahan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bat inyaon hikarayaw kanila, na inyan laong sinallahu ta'ala, hikakangi kanila. Sabab mayta, doon sila halawm sin tarian yaon, maghula-hula halawm sin narka jahannam, sampai maon in pag ibistasin amal na inyaon katantan, bukon in amoy in ini lang taybaon sin Allah ta'ala runhayan, bat amin taon nakasud na palaw sin narka, na kalubaha dunhan, mahinang sabab, bang, inyad tuwat bukon karna sin, ini kaikot niya karna sin kaawam niya,
na inyad to katantan kalo aon dayng ha mga sabab in siya malapas sa sumakawa makananam siya sing kabinsanaan masihalaw man sin narka jahannam. Na ini manunjuk ke pa in hadis sahih dayng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ini biana sin agi piatarang marikato piasawa ang papiasawa. Hadis ini biyaita man atahu Allahu malan walam yuadda zakatahu mutsila lahu syuja'an aqra. Isiyo-siyo na inkyarhilan sin Allah Ta'ala alta. Pagubos wala niya diuhal in haksin ini pukara iwan masakin. Amo na yung mga tao barhajak, fakir, miskin, na dunhan ini ipakita sin Allah Ta'ala. Halaw man sin narkayan, amin biya sinagita kaina, halaw sin tarian, doonhan umalup na siya maun pa amuin has, pagyanon, pagtawagon nila has haris. Aziman karihan mandar, amuin nakalando ingi lupa aturon, doon hay ni amuin mukpok sin unia lumubong pa buli bulatak sina pinarka dyan na mahalaw gana kana. Tiap-tiap siya pukpukon doon haon, amin lang niya pukpukon bilizamin minar, sin amin ipagpupukpuk halaw sin narka jahannam. Naroon haon, lang niya, ini umalop na mauni namin has, ini haris yaon. Lang niya, ana malok, ana kanzok, ako na sa ini inalta mo, ako na sa ini inggusi mo. Na, tiap-tiap, ini kamuton sinamuin has, yantuin, ini bigay asum niya, launta, ma-jag-jag-in, pamayhuan niya yung katantan, ibang pag iyan, ako na sa inilang na inalta mo. Ako na sa ini inggusi mo. Bihan, pag-ubos yan ito, ang panaysab siya pukpukan, lumubog na isabin, baran niya man ito, pabuli-bulatak sinapinat jahannam. Amoy in launta, mulka, siksa sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniya. Pasal sinamuin, in siya nagtatapuksin ini alta sin Allah Ta'ala yaon halawman niya na hasabab yan mga katautay manghuran subay kita niyo mag-ayat sin ginhawabaran na to dahing ha mga katan karugalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala uno-uno piyang daakan kato inyan katan hikarayaw kato subay na to tayo maun marayaw tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala at Tuhan na to Rabbul Alamin di siya magkakunahan dahing kato. Misan biya dapaw. Di magkakunahan. Kita niyo magkakunahan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan kita tukason karena iuog niya kita. Maita kita tukason karena hasupaya kita makasun madtupa amin kabayaan niya suranta. Amin kasanangan dahing kaniya. Mabaya siya kakitaan kita magkukuyag dito halugal pagkukugkuyakan kabayaan niya. Bihato in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inyan katantan, subay na to haatayon marayaw, subay na to dihilan wakto, ingin hawabaran na to, doon himinang hakakuyakan sintuhan na to Rabbul Alamin, bukon hakakuyakan simbaran na to. Sabab na, inyan katantan, bang tarulan in kabayaan tayo ni, nabisurun kita singgin hawabaran tapakaliruan, mga katautay manguran, na labilo ba na to diari in syaitan, amoy intimutubong kato dahing hawakto pawakto, yahapaan kita niyo ring haunahan na to, dahing hatay kuran na to, patuo palawan na to, agad di kita niyo makapahoy, inyan. Amura, inwala niya siyabot doon hanim pataas, asupayan panghinduaan na to pa Allah Ta'ala rin niya katampanan. Di katampanan sin syaitan. Doon hindi niya malubok.
inharap pataas, humangad kita pataas, patuhan na to Rabbul Alamin. Iwan sin dumumul, kita pababa, di niya katampanan, mang mabot na umul na to. Bihan yan, duwara, in lugal, di niya kakausan tampanan. Amurain pataas, iwan pababa, in pataas, patuhan Rabbul Alamin, mangayo kita, tawang, supaya tumutog in bigi jantong na to, doon nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban pangayon na to pa Allah ta'ala, hawang mayan, in wayron tampan pababa, makasud kita makalaway kita rin doon haon, laway harap pakakuyakan, tiyata ka masin Allah ta'ala katutan yung rito hadlaw ka na, naamoy to mga kataw tay manghuran in subay jagahan na to. Naman jari, hatungod sin, ini perkala nasabot ta in pasal sin pagjakat ini, na insya Allah ta'ala harugaing waktu, na sabuton na to, in amoy in mga mapatut jakatan, dahing hamang alta piangandol sin Allah ta'ala katutan yung mga kataw tay manghuran, at supaya mapaamo na to, ininang na to, insya Allah subhanahu wa ta'ala, na hawak to ini, paggabi alo paragbos, may abot na in waktu, ini mangumbaid na ako kanyo hawak to ini, insya Allah ta'ala harugaing waktu, amoy imbiya na sinagi pagbisaran na to intungod pa amin. Uno naman, im mga alta yari halaw man na to mapatut jakatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.